Biti sretno zaposlena žena danas je zaista privilegija, mogućnost i odluka svake žene. Neke žene iskoriste tu svoju mogućnost i donesu odluku tokom karijere, međutim, postoje mnoge koje ostanu nezadovoljne na svom radnom mjestu skroz do penzije. Možda i ti imaš posao koji voliš, ali istovremeno imaš neke međuljudske odnose koje ti crpe energiju i koji kvare tvoj radni dan. A možda već danima maštaš o nekim novim projektima i naprednijim zadacima koji bi ti donijeli više rezultata, više zadovoljstva i više uspjeha. Sve su to problemi i izazovi koje lako možeš da riješiš kroz karijerni coaching. Karijerni coaching Sretno zaposlena sa mnom je individualni rad kroz koji donosiš kvalitetne odluke i mnogo brže ostvaruješ ono što je tebi važno u tvom profesionalnom životu. Naravno, za svaku pozitivnu promjenu potrebno je vrijeme, potrebna je energija, potrebna je odluka. Zato me danas zanima, evo na početku godine, koliko si ti spremna da uložiš vremena u svoj profesionalni razvoj i više zadovoljstva na radnom mjestu. Napiši u komentaru 2, 3 ili 6 mjeseci. Radujem se tvom odgovoru.